Lamsogo takukte bukuksong haino hai nailionai teacher recruitment board Tripura eba TRBT ni haino hai tekisa notification nokri hakya 21 তারিখ 8 মার্চ 2025 নোটিফিকেশন নকরকা বাইবসং অজাগাও নাইদে schedule for scrutiny of mark sheet certificate and document mark sheet certificate tei document jasai khlainan bagai or notification rijaka test STSE 2025 reporting time tongnai 11 am nisimi 2:30 pm jora ojagao scrutiny khlaijaknai eba jasai khlaijaknai 28 August 2025 date rijaka venue rijaka TRBT 6 Bhavan Office Land Agartala all candidate dongni bagai who obtain qualifying mark ni bagai ojaga sajaka 75 te ojagao SC ST PS ni bagai hengai 68 ngna nangnai mark qualifying ni mark ojaga sajaka hengai paipsong ojagao marksheet certificate ni bagai ojagao professional qualification dongni oro relevant certificate document oro candidate dongni bagai je scrutinies je jasai khlaina bagai ojaga sajaka original tei two set copy nangnai cell addresses gnang copy nangnai te original bo logibo matlangnai ojago document sahojaka 1 number tongo acknowledgement page te admit card of STSE 2025 ni obo nangnai 2 number tongo permanent resident of Tripura certificate eba PRTC nangnai te ojago admit card nangnai matriculation eba madhyamik examination ni je admit age proof gnang abo nangnai te caste certificate nangnai te ojago marksheet nangnai all semester ni eba year ni semester ni all marksheet ojago sanjago te marksheet nangnai nini semester ba year ni abokai professional eba teacher training ni qualification ning ojago marksheet nangnai te ojaga certificate nangnai academic and professional qualification ni nangnai te ojago 9 number tongo photo bearing identity card eba like pan card ba voter ID card te passport Aadhaar anyone jesmanu kaisa nangnai te ojago no objection certificate from the concerned authority for in service candidate jara sagir khaini roni bagai hengai no objection certificate nangnai hengai te ojago sajaka nokol manja khanga ojago canceling mano honai sajak abo kuno no TIA will be given for appearing the above scrutiny schedule o jasai khaimani abo kuno TIA bata kri hinai ojaga sajaka jara scrutiny ni bagai nasing tongnai rok 21 August 2025 11 am simi 2:30 pm jora jaga scrutiny document tai certificate jasai khlaijangnai 28 August 2025 gasukno haino hai jotono hambai।